Evo moji malobrojni pratitelji, završila je se radna nedjelja, idem kući. Držat ću malo telefon u ruci, zato što manje vibrira. Malo kiša je padala. Sad idemo otprilike već idemo u pravcu Kalifornije. Znači ovaj autoput sa oznakom 7070 ide u pravcu Kalifornije sa istočne obale. Sad što nalazimo truck parking area, to je veliki parking za kamione. Nalazi se iz desne i s lijeve strane autoputa, znači u različitim smjerovima. Mislim da Amerikanci imaju najbolje oznake na cesti, najveći, najkrupniji, ne znam, da se dobro jako vidi, da bilježi, ne znam ni ja, ako imate u blizini restorane, benzinske crpke, onda označena je svaka milja na cesti. Tako u slučaju neke nesreće, ako zovete pomoć, znači sad u biti idemo prema zapadu. Znači, evo, nalazimo se na exitu 411A, B, ili može biti jedna mala tabla ovdje s desne strane puta koja govori na kojoj smo milji. I onda, na primjer, kad vam treba pomoć, kažete da se nalazite u pravcu, sad u ovom slučaju westbound, što znači zapadni smjer, da ste na milji, evo ovdje, 414. Na primjer, da ste blizu milje 414 u pravcu zapada i ništa, onda je njemu jasno gdje se vi nalazite. Znači, i čovjek može doći da vam pomogne, da vam popravi auto, ne znam nijak. A ispred mene neka kamp kućica, neki turist. Inače sad ovaj dio autoputa, on je napravljen od neke vrste betona, znači nije onaj čisti asfalt. On ima i prednosti i mane. Prednost mu je što brže apsorbuje vlagu i recimo brže se suši, a mana mu je brže se krti na ovim dilatacijama, otprilike on je ovako poprečno presječen sa onim metalnim žagama da ne bi došlo do pucanja. Sad tu gdje je presječen, recimo u slučaju kamiona velikog tereta, tu može do pucanja, onda tako možete vidjeti, ali dobro, to krpe na vrijeme.
Evo, skrećemo na autoput oznake 4351 sjever. Znači, svi putevi u Americi koji imaju procifreni broj govore da se pružaju otprilike u krug grada. Znači, ovaj put vodi skroz okolo Kansas City.